IPS IPS zol na siam thu ham zol có chuyện thôi na bol hoye ki hedo lo la Google la ka khol la căn một sắp ba bài cái pha lấy gì rồi mấy này film men ga sai te sar khat primi nó film men ni pi kẻ là tawang anal tafe. Good morning everyone. Lai hin nga mel hoi ta ho om ven tun ni kho ni pi khela chawang kiti film chu shoot hen bol de hen a film hi ida mula thakit lam tengin bet thai pan de tai lai hin ya kai assistant director arranger sar pa pau omen lai tun ni kho makeup bol palun na men lulun na men ke tu chung film first time ham makeup na bol ha second time okay tu nga roll la di ho ahi ve so nom thai mama yang sar papau nga boy le ay mai ra kai papau ha me jo se social he ma ha tu nga IPS role hong la ding kinapim ta nunga Florence hen pa makeup ya kai ki chai hai to hi apan akong ga ta siam pi lai ta he yang Selen de la bulro kelomang nok singa asal mayang tunin ni khoi le KFC ha pa ba KFC tan jat dai tan nai ta film ha sagi kan là nó pa bayar là por senang KFC 7 days production na ai ti kala chawang ai tu chunga ai tan nai ta ka zol pa director kam ja kai mo po he ma tu chunga pai thai dan IPS ang yung tao, MPS ang yung tao, makeup artist ang zat English dia ngai talo. Patante lang. Vậy bồi nó không chứ là có ngả mong cái con chụp Iti story KFC ti ahin Hawaii Pay Film Company tam ta dalam tu chung film ni pi khela chawang film hong ki mang ding hin ai da dong de wow không có bayar jan dan chu rồi kiên công là cái lô ai ni la thum la ba eh ngoài cái chuyện tôi làm nó